110 жыл болгон бак. Муну кереги жок. Элдер рахмат дейт. И заодно тетяктарын бир жолу алып кетиш керек. Только чозбо мага бир ай подумаем, решение чыксын дебе. Арызды түшүрүш керек. Арызды түшүрүш керек. Бүгүн түшүрөт. Латок сөз салмашат. Ama silah zaman taşta koyuyoruz керек de. Ооба. Biz bu решеткаларды алдыртырız. Ооба. Маларыча. Либо ичкере койсун, либо ана кара мына кирди. Мына кирди кара мына. Булардын баары эмес цветтерин оңдосун, үстүндө эле калыптыр. Полностью жаңылап. Ооба, жаңылап тетек койсун. Кеңшермасы муну LED экранга өткөрүш керек. LED экранга. Ооба, всё, LED экран. Азыр тетигин алдырып булкасы илайт да. Мир ачылат да ошо, дом ачылат. Ооба, дом ачылат. Мынерге озеленение кылабыз. Мына Зеленстрой. Мына жердеги дагы сразу бактар тигип салайлык. Түшүндүңбү? Соны кылып, оларды кыркып алып, полный бактар тигейли. Муну алдырасыңар. Алдырасыңар, жолду ачып тазалап, мына баг алынат, мына баг алынат. Мына камок алынат, мына камок алынат. Ооба, сонун кылып, приятный кылып жасагыла, макулбу? Моларды ала бергиле, балдар. Кара, мына прямо лотоктун ичинде отурат мына, кара. Ел наоборот разы болот, Кара мына сонун кылып туруп эгебиз бактарды. Мына кара. Бат чечкинин бактары боюнча макулбу? Так, службалар бар жазып атасыңарбы? Ооба, сүрөткө сразу минут. Ооба, сразу жазып карап эметкиле. Мо бактар алынат, Мо баг алынат. Так, мо фасад тоже. Едине, жанагы. Домдукундагы магазиндердин. Ооба, бардыгын. Татнагай кылып, мо баг алынат, мо баг алынат. Так, фасад. Облик и фасад. Фасад бирдей болсын, жигиттер. Азамат. Баары бирдей болот. Макулбу? Тамыры буяк кеткен уже. Мында алганда абайлап алышыңар керек. Алганда экскаваторлордун бул жактан түшөт, мына жерден түшөт, ушундай 3 көчөдөн түшөт дагы. Бир башта 5 километрден топтолуп келтирип. Так, түшүндүм. Кантип чечебиз? Бул жерде лотокту чоңойтуп туруп, анан силитип бар, көрсөттүн жанындачы. Мына жерге чоңдук лоток коюш керек да. Давайте коелук. Могу коммуникациянын бардыгын жерин астына киргизиш керек. Алдырабыз, алсын, бергиле предписание алсын. Анда тетигилерди албай коет да. Стакан алыш керек де бар. Аварийный да. Алыш керек, алгыла. Кара, вообще некрасиво, уят эмеспи? Барын алдырсын, жигиттер. Таанышың, билешиң, куда сөөк, тайке жеген. Мыйзам барыбызга бирдей. Алабыз, все, тазалайбыз. Макулбу? Я. Решеткалардагы. Решеткаларда, мооларды полный. Давайте полный порядок приведем. Полный. Так, у меня болгон, бу капитальный строительство кылып алып турган? Жок, бул бирок алдырта ал. Бул магазинде. Ал каналдын үстүнө куруп алыптыр, Мыйзамсыз да бул. Вообще. Эски облигинде эле кара. Мо центральный жол болсо, срочно алсын, кереги жок. Алынсын. Аммо кайдиректор бери алып алып. Я. Кайдиректор бери алыпчы. Давай. Видите кандай кылып. Давай, фасадтын сонун кылып оңдогула. Так, вон жашты атнакай кылып оңдосун. Карачы мына. Мына кара. Мына эски шипылар, мына кара, баклажка мынаки. Мына мусор мынаки, кара мына. Мына зубачкасы менен турат мынаки. Алгыла, монда эмес, фасад оңдосун. Түшүндүңөр, Айтып тапшырма берип кетип атам го. Ушулар жөн эле өзү протокол түзүлсүн. Бу келип эле биз силер менен мындай пресса үчүн реклама болгон жок. Иш болуш керек, жумуш болуш керек, жигиттер. Мону биздин жасаган жумуштарыбыз 1 айдын ичинде уже эртеңден на днях башта уже результатты көрсөтө башташыбыз керек. Жок, мына тумбалар турбайбы, мына эмелер, бордюрларды айтып атам. Ал боюнча эскизный проект иштеп чыгып, договорун көрсөтөбүз. Ооба. Шикарный болуш керек да, шикарный, мощный кылсак, ушул жерде бир мындай необычный кылып вид кылышыбыз керек да. Макулбу? Мына иштесе болот экен го, мына. Бул калат. Алынат решетка. Фасад, решеткалар алынат. Полный алынат. Өздөрүн обязательно алып. Вообще лоток жок экен, карачы. Так, мо алынсын лотоктор. Мо да алынат, гема тест дейт, алынсын.
Мына қара қандай татынақай тұрады, мына қарашы. Как красиво. Бұл жерде гүлдер жайында егеміз, Құдайым бұйырса. Лоток жоқ, қара жігіттер. Лоток. Бұны алауыз, Моғдағычы, молар қойып алған. Қара кішінекей турбаны қой, даже турба емес екен. Қара, мұны алыш керек. Мұны алыш, как раз ертең су келеді үстін ашады да, жол чаяды. Ошон үшін мұны алауыз сразу. Лоток қойылсын. Мен лично өзім тұрамын шу жерлерде, балдары тапшырма беріп қарайлы. Мұна қара, қадым, мынандағы облигін оңдош керек. Азамат, моғаларым не олады? Алынауы, азамат? Өзі объект бұзылады. Объект бұзылы ар жағына салуады. Самолин объект өткөз бергенбіз барды. Орынбек іште олады. Моғалар алынсын. Bir de единый вид, қара. Қара, кир, қарашы мұна. Қара, кир. Тегер жудыш керек мұна. Тап-тазаға жудырылар. Кеше деметтің ғой жана жуып тетігі лестницаны жаңағы. Надземканы. Ошо жуып тазалағыла. Видео отчет мне отправите. Соның болады. Бұл алынады екен. Все. Бұл алынады екен. Снос бұл алынады. Так. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почти 8 екен, да? Почти 8 екен. Қара, қанша деген мына жол жөнле жатады. Бұл жерде пробка все время. Бұл жағына да пробка, бұл жағына да пробка. Ошоны мен предлагаю, архитектор, сізге задание. Мұны ортасына, так емесін ортасына алып тұрып, мұндағы ортасына до конца бір қатар егіп тұрып, мұны ені ширинасы кете 1,5 болса болады. 1,5 болса болады, үшін бір еметемізде мұны қалан жолға қошып қойыз. Болды, мощный болады, соным болады. Так, мұны қарды алдырып қойылы, ұят, жігіттер. Бүгін қарды алдырып, бүгін далаш деді. Мұны қарды алдырғылар, мұны қарды алдырғылар. Мақұл ба? Әрбір жетекті өзінің жұмысын жасаш керек. Biz ақша қылауыз деп, ақша жасайыз, же байыз деп келген жоқпыз bizше. İşte берел деп. Кейін Құдайым бұйырса сілер деле бізге оқшап 50-ден ашасыңар. Балдар чоңойт, небелер чоңойт, жұмда небелерді ешітіп кетіп айтасыңар. Мен ошондо бір коллекцияда жүрдік элек, мо баққа мен мо бақты еккенмін деп, мо біз бақты теккенбіз деп, Құдайым бұйырса 20 жыл, 30 жылдан кейін. Моларын біз облигін біз келтірген болып, шу балдар айтасыңар сілерше. Бұл тарих болып қалады.